Rek. Yo ketemu meneh ambek aku Gisela. Jessie. Ya iki kenal. Ini dari adik gue yang paling ganteng. Ya enggak? Kenal no namanya Yeye kenalan. Siapa? Aku Yeye. Pakai bahasa Inggris, Aku Yeye. No. What is your name? Ayo. What is your name? Hello. Hello. No, what is your name? Hello, my name. Ayo. What is your name? Hello. My name is Yeye. Yeye apa Yehuda? Yuda. Terus. Apa lagi? Kamu. Lo kamu dong. Kak Jeje tadi udah. Kayaknya mas balik kenalan loh. Kamu Jessie tok. Oke. Oke wes. My name is Jessie Iskandar. Nama baptis Trivena Milka. My name is Gisela Diptiara Soca. My Krishna Krishna name. Kesebelasan. Enggak. No. Iki arek kumpulannya arek-arek ale-ale. Iya dulu. Tuan adik kakak kacamataan kabel ya tuh nah. Aku mata kumin ini. Nah, iya lo kayak apa yuk? Bobo ya. Ya sis, ini masa perkenalan anggota baru toh ayo dadah.